bila dapat tawaran engineer atau doktor, bio saya paling teruk dan saya ambil medik. Sebab Momen detik-detik rebellious saya tu dah mula timbul. Rebellious sebab saya macam semua orang jangkakan saya buat engineer. Tapi bila semua orang jangkakan saya buat engineer, ketika mana semua orang jangkakan saya buat sesuatu benda dan push saya untuk buat sesuatu benda, saya akan pergi the other way. One of the literature kan, masa kat sekolah menengah kan kita belajar tentang literature kan, road not taken. The road not taken tu something yang memang I can really the word is called, I can appreciate and I can buku yang kena lah dengan kisah hidup saya. I always choose the road not taken since that moment. Walaupun dan sampai ke hari ni, itulah moto hidup saya. Ada dua jalan. Satu jalan yang semua orang suruh saya pergi, saya akan pergi jalan yang sebaliknya. So why? bukan sebab nak jadi doktor pun. Bukan. Sebab saya tak nak ikut apa orang cakap. Seriously. Tak ada paksaan, tak ada apa. Saya yang pilih nak jadi doktor. Sebab tu bila saya tak suka jadi doktor pun, kan, sebab saya lah. Ya. Pilihan-pilihan yang saya buat ni semua pilihan yang saya own the outcome lah. Maksudnya saya tak nak salahkan siapa, melainkan diri saya. So that was the start, yang mana saya choose the way that is not taken lah.